deuxième ko mi falandintinde en kon ko point tawɗo buhino waɗude mo on woni ɗum ko yahugol waɗa umraji tati umraji nayi umraji joyi e nder voyage ma on yahugol ɗo tun inna joni a waɗi umra habboɗa kadi une semaine ma 4 jours yiltoɗa kadi waɗa ya umra go arta kadi yaha waɗa umra go haray ɗo haalaji buynoye ɗum ɗo karama ko ɓe darti defte ɗen ko ɓuri sellude kon nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ha hande ɓe waɗali umraji umra ɗiɗi ma tati e nder voyage goto ɗum ɗon goɗɗo wiyata en ɗum beru o karama ko ɓen ɗaɓɓiti kon nelaɗo ɓe waɗali umraji ɗiɗi jon noon ko yamiraɗen koyen jokku sunna o feƴƴen ka nelaɗo iɗon andi taho nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayti ɓe iwi makka ɓe raɗama makka ɓe feri ɓe senike madina ɓe wonno duuɓi jeeɗiɗi si allahu on newnani ɓe artugol waɗa umra makka duuɓi jeɗɗi hiɓe madina ka duuɓi jeego ɓe arno ha ɓe hewti ka wiyen ka ɓaawo kowle makka ka wiyete ɗon hudaybiya ɓe arno ha ɗon heferaɓe makka sakkiɓe wi on natata ɗo hikka on hootay ka moɗon signen traité artoyon l'année prochaine min accana ton artoyon hitande arore nden nelaɗo jaɓi ɗum ɓe hooti tele ɓe waɗi ihramji maɓɓe ɗi ɓe hooti ɓe wonoyi ha hitande aroyare nden tawi timmi joni duuɓi jeɗɗi depuis ɓe wi makka ɓe aroyi ɓe naati ɓe waɗi umra si tawino hara waɗugol umraji buyi no newotono nelaɗon ko ɗo ma kayno mo kala moɗo yo profite ɗo waɗa umraji nayi ma joyi ma jeego ɓayen anda sen artoyey kono nelaɗon ko umra goto ɓe waɗuno sahaba e maɓɓe ɓen kadi fo waɗi umra goto fami si feƴƴi ɗon senna aboubacry laamike senna umaru laamike senna ousmane lontike senna ali lontike e buyi moƴƴuɓe sahabaɓe buyi kono fillaka wondema sahabaɓe ɓen hay goto o ari o iwi makka madina ma o iwi nokkugo o ari waɗi umraji ɗiɗi ma tati innugol mi waɗa ɗo hande umra mi habbo kadi 3 jours ma 4 jours mi yata kadi mi waɗa umra go tabitali jon noon ko yamiraɗen koyen jokku sunna o nelaɗo ko maaki sa waɗi umra ma arano on sona de hara a sikkiti wondema umra ma on a falji goɗɗum o sellani si tawi woni a heeɓi ko walla ma a heeɓi ko guidama a waɗi umra ma on ha o timmi a talinike ɗon o selli toro allah yo allah jaɓani anni o ga nelaɗo maaki si umra ma goto jaɓama a heeɓi baraji hajjidoyɗo e maɓɓe hajju ngon noon ko nde wotere waɗete ɗum faami donc haray karama ko ɓe buyi hino sali yo goɗɗo yahu par ce que sunna on waɗali ya yahu waɗa umraji tati ma nayi ma joyi ko karama ko ɓe seeɗaɓe ari woɓɓe maɓɓe ɓe yanyi hunde nden ɓe enni moodi si tawi woni jama on iwi leyɗe woɗɗuɗe ɓe ari ha ɗo no gasa na hitande kala ɓe artata haray newnanen ɓe mono faala waɗude umra laabi ɗiɗi yani o yaha waɗana hoore makko umra on o arta waɗana yumma makko ma ɗum baaben makko haray ɗum ɗon hino wawi newanade mo tan sakku ɗum woɓɓe ko maslaha on daari naafi wonde ko sunna fiw ko innugol joni sa iway ka woɗɗi ara waɗa umra haray na ya wonu na jama on añane innugol joni ara ɗo waɗana hoore ma immoɗa hoota tawaɗa falno waɗande biro ma e baaben ma kono joni ɓay nelaɗo waɗali nelaɗo ko madina iwno ko balɗe ɓe seppuno walla lebbi ɓe arno ɓe ardi ɓay sahaba e buy woɓɓe ari seppayno woni woɓɓe waɗɗi kamɓe kadi na makka ɗon ɓe wonuno sako en nari no ɓattiɓe donc ɓe seeni ɓe waɗi umra maɓɓe on ɓe hooti umraji ɗi ɓe waɗi ɗin fof ko nde wotere ɓe sento ɓe waɗi umra maɓɓe on ɓe hoota joni noon ko enen falɗe wasiyagol jamanu ɗo si tawi allah newanima yehi a waɗi umra a waɗani hoorema no waɗirte noon toro allah laɓɓina ko ɗum waɗi wiwɗen ka premier position ma ka fokkitata ɗon laɓɓinan ɗon allah yaha waɗa golle maɗen accida allah hande kadi golle makko ɗen toro allah yo allah newinane foppa ha newo si o newinanima a daɗi nawnare a yahi ha a waɗi umra ma on nde wotere lanni si tawi ko ma waɗita accu stam feƴƴa ndara awa bete goto pet e fami ma o mawɓe maɗa ɓe ma ɗum mo anniɗa waɗande o ko ɓuri moƴƴude waɗangol umra on sa waɗay ko taw hara ko nayejo ronkuɗo few mo tawata on ɗon o tanɗinanaka cellal fes o tanɗinanaka immagol ara hewta makka ɗon abadan ma ɗum neɗɗo feƴƴinɗo ko ɓe ɗo wata waɗande umra na ya darɗo suka ma selluɗo ma biro ma tara ɓe selli ɓe wawi few inna waɗana e ɓeni to umra ko ɓuri moƴƴude kon ko ya waɗan mo wawata arde waɗana hoore mum few wawa ka hajju jon noon ɗo si tawi woni a wawata yahude waɗana hoorema an tun haray wota ɗuɗɗin innugol koma waɗa umra andi ko ɗum famata wagutuji ɗi wonɗa perdugol ɗin ka julirde ɗin no ɓurma hittande ɓay tun ɗum ɗa wona sunna sako inna awa ko ya waɗu haray a wonde ka julirde sa gayni umra ma on wakkiloɗa iwa ka hôtel ma ñande wo ha ñande iwata ton wi'a si allah jaɓi ñande wo ñande o moyi wagutuji han ɗi nayi mi juulayɗi ka julirde
joni si tawi woni a ari a juuli fana tawi a wata ɓude fana on ka juulirde wi'u alansara futuro geeƴe e subaka ɗiɗo ka juulirde mi juultati mi hota mi ɗano si fana tawiɗan nga awa si fana tawallan nga mi juula futuro on faami mais wona ya innu a yahi waɗa umra par ce que buye hay toon ɓe haɓɓitoɓe waɗa umraji 5 ma 6 ɓe soñjay hoore maɓɓe ɓuri kon sellude ɓay to nelaɗo waɗali sahaba e maɓɓe ɓen hay e goto waɗali ko ɓuri moƴƴude kon saari a waɗani hoore ma umra ma on ha a fembike ma a mekki sukunu ma noon andi ɗon on timmi hannden kadi wakkilo wona hakkunde ka hôtel ma e ka julirde rewa wakkiloɗa wi'a si Allah jaɓi ha ñande mi fokkiti ko waɓutu goto feƴƴirtanmi ka julirde ɗo ma waɓutu hay goto feƴƴirtala par ce que ɗa wawi ɗum noon fof a moɓay ɗon dolle baraji ɓuri a yahude waɗa ko nelaɗo waɗali kon kalama ko ɓengo innatama no harmi iɗa wawi waɗude kono ko est ce que baraji no ton ɓay nelaɗo on waɗano ɓe yamirali yo waɗe sahaba ɓe waɗali par ce que ɗon andi kala ko inna bida koni fuɗɗora woɓɓe adde bida ɓen fof ko innugol mi tanɗini sen waɗi ɗum ɗo no moƴƴi on faami ko miijagol moƴƴere no e mum buy sen cirta bidya joni ɗum ɗo ɓay to nelaɗo o waɗali wiwɗen si tawi woni ɓay haray no woɗɗi kayuɗen sen ƴetti en jokki yaruɓe waɗuɓe maslaha on innugol ngol a haray joni sa ari naaru hayso ko goto wawa waɗande haray sa tawi ma waɗa waɗan awa goto pet ta ƴettutama fof jindugol 3 jours kala 4 jours kala enna waɗa umra la voyage ma on ka fokkitoɗa kama ɗum chaque voyage ko umra goto hani ko ɗum nelaɗo waɗi karama ko ɓe wi'i ko ɓuri moƴƴude kon sa waɗanayi goɗɗo umra ko ya fokkitir inde makko nden ka mom anni yoɗa wondema hikkala yawde waɗangol kaari umra no yaltirta no waɗanogol goɗɗo hajju par ce que ɗum andi ka hajju a wata yaltude kama wiyami ɗo yaade mi hajjanoya kaari e kaari hajju goto la si a fokkiti hajjanoygol goɗɗo ko on ɗon tun hajjanta ha gayna a watade hajjana ɗiɗo ma tato ɓe wi a umra on kadi ko ɓuri moƴƴude kon ɓay ko ɗon nelaɗo rewi ko ya fokkitu ka mon si a yahi hikka waɗani hoorema umra arti siɗa faala waɗande bemma umra ma biro ma umra haray ko ya préparo inna ko arata inchallah mi aray fokkitaka moɗon ɗa wonde annuyel an arde waɗangol o mawɗo an kaarijo ɗo par ce que a wata kadi waɗande ɓiɗo non nde wotere ɗon fokkitande nde annuye on a wata anniyagol ga miɗo yaade mi waɗa umra goto fi yimɓe ɗiɗo la donc haray ko ya anniyoɗa yaade waɗana kaarijo umra ya waɗana on ɗon umra makkon on say sa gayni an ɓe wi an waɗoyɗo umra on Allah yoɓete baraji moƴƴere ko waɗɗa kon na baraji dey umra on haray heɓata ɗon siko biro ma waɗanda Allah yoɓete baraji ɗiggalngol ɓe ɗaɓɓirgol ɓe barki kono baraji ɗi anniɗa ɗin fii ka umra ɗi helaɗo maki ɗi mo waɗi umra on heɓay baraji hajjoyɗo ɗin ɗon ɗi hewtoyayɓe kamɓe ɗo a heɓi baraji kamɓe kadi ɓe heɓi baraji si tawina ɗum ɗon few si a ari makka ndaru sa heɓay neɗɗo mo ala wonde wadde umra fes wiyamiɗo falama yoɓude waɗana lan umra mawɓe am ɓen o innama nini o mi ala wadde umra mi alana goɗɗo umra yoɓamo o yaha waɗa umra ko woni joni pijini fof woni business joni buy innayi ɓe waɗana yimɓe ɓen umra hara ɓe atano haniri noon ma ɓe jatta yimɓe buy mbuuɗi ɓe ara ɓe aɗa umra hande jango kadi ɓenne ɓe aɗanaye kaarijo umra faɓi jango kadi ɓenne ɓe aɗanaye kaarijo umra goɗɗum hara sukudu hande kadi alaka hoore wallahi min ko saudi mi yii yimɓe no yahi waɗi umra min nalde ko siɓɓe men kono wallahi mi yi ɗum ko heewi ɓe ara ɓe femba ngo sengo ɗo no yiɗo la wuyguiri ni ɓe femba ngo sengo ɗo hala apos ɓenna ɓe waɗi umra hande ɓay Allah ni ɓe fembo ma ɓe wuytu ɓe fembi ngo sengo ɗo hara ngo sengo ɗo so yii ko marɗo sukundu sa yirimo ngo sengo ɗo ko lokayre laaɓude o habbo ɗon kadi ha janggo o yawa waɗa umra o ara o itta ɗum ɗo kadi ɗum ɗo sellaka dina nelaɗo sallallah alih w sallam ko maki kala gorko fembotoɗo ɓay ko gorko nonanayo fembo ko sukundu ma ɗum a garaydu fota suwa sa ittay itta fuu sa accitay accita fop harano feppi yet laɓɓina hala apos kono na ya ars femba sengo ɗiɗa accangoya ɗum ɗo fof ko ɗum naade jama onge ɗum ɗo ko par ce que rewaka ka nelaɗon accunoɗon ko ɗum waɗi joni jama on ɓe aray on yi joni yahama ha joni tawi wattama fembede feccere hoore donc no woodi woɓɓe yahoɓe inna ɓe waɗa umra bimbi ɓe waɗa umra kikiɗe ɓe inna bimbi mi wanno umra fi kaarijo kikeɗo kala yaɗorgol umra donc umra on nawa yogo a tawafo lero mo heɓuɗa feere wawi waɗa tawaf ka suudu kaaba ɗum noon no serti maɗum yahugol doggugol hakkunde safa e marwa par ce que umra on ko ma ya ha masjidi aicha yalta hurum makka on few horminoyaɗa arta joni noon nde tampere nde heɓata ɗo hiɗa hoori nanguel no wuli karama ko ɓe inni ko ɓurnoma moƴƴande ɓay ko ya jokku sunna nelaɗo on
ko yamiraɗen koye ñentinelaɗo nayen créyi goɗɗum ko ya immo yaha sa gayni umra ma mo aranɗa on toto Allah yo Allah jaɓani oɗo yahu noon ɓeyda moƴƴingol moɓugol baraji ɗin aya goto mo jangata ka nder suudu kaaba ko a wawi jangude mo no selliri ko Allah tun andi ko baraji jelu marɗa nelaɗo sallallah sallam maki kala janguɗo harfu goto alquran wigol mo tun alif ɗamari baraji 10 sa wi lam ɗamari baraji 10 sa wi mim ɗamari baraji 10 ɗiɗo kadi Allah multiplier maɗi beruwo ko o faala ñande darga jon noon imagine sa inni alhamdulillahi rabbil alamin ko tarfeje jelu woni ɗo ko baraji jelu heɓuɗa innugol tun alhamdulillahi rabbil alamin so tawi ko amo neɗɗo mo Allah newinani wawgol jangugol Qur'an hayso ko juzu goto ɗannuɗa hara ko juzu amma on tun ma wiyen ko hakkude tun sabbi hisma rabbikal ala ha naasi hara ko ɗiɗo tun hunjiɗa si a jooɗike ka julirde ñande o ñande a fonti deftere nden a jangi ɗiɗo ɓay ko ɗiɗo Allah newinanma ko Allah tun andi baraji ko heɓata ɗo ko tawa a mankata waɓutuji ɗin darnugol imamum e nder ton par ce que eɗen andi ton no metti hettugol ko rarement yahata waɗa wangol on no yaha waɗa ihram ma on masjid Aisha ara taweɗa waɓutuji farillaji ɗin ka Kaaba kar hanɗum ne worta a ratay goɗɗi e majji ndeɗa iwa Makka ka hurum ya ha masjid Aisha waɗo ya hurum ma on arta ɓayle pellet sa waɗay umra ɗimmo yiɗa e nder leydi Makka ni ko ma hewto ya masjid Aisha a wata horminade hay nokku sina masjid Aisha ko nene Aisha nelaɗo yamirno yoɓe seno ha ɗon ɓe horminoɓe ara fi hon ɗum ɓe senino hajju ɓe yi farilla maɓɓe on tawi hajju maɓɓe ngu wawali timmude nene Aisha shikki joni kamɓe ɓe ari ɓe waɗali hajju walla ɓe waɗali umra hay fus nelaɗo maki fiyo ɓernde maɓɓe ɗen deeƴu awa immo yaha waɗoya waɗa ɗo tawafo waɗa ɗo yani ihram on ara waɗa umra ko ɗo buyi innuɓe ɓe yo goɗɗo fillito umra ko ɗo ɓe ƴetti awa ɗum ɗo ko hananno beteke wi'en ko sonnaɓe yaho ɓen ton ɓe yiya ellaji maɓɓe ɗin ɓen ɗon no wawano newnanede awa yahe ka masjidi Aisha ɓay koko heɓuno Aisha kon heɓi on ko heɓi kon nene Aisha nelaɗo newnani ɓe ɗum ɗa onon kaɗɗum heɓi on joni yahe awa ɗon hormino ɗon arton ko ɗum ɓurno hanude di innugol joni kala yahuɗo gorko e sonnajo ɗawa yawgol ɗon laabi 3 laabi 4 laabi 5 waɗa umra waɗa ihram arta a yahay ɗon ndeɗa hewta ka Kaaba no gasa waɗo ton a jultamo e leer hara futuro feƴƴi ma ɗum geeƴe julama tawa a perdi dolle baraji ko tawno ɗa wano heɓude sa habbino ɗon haray ko ɗum ɗo falnoɗen andintinde point ɗimmo on télé Makka umra wiwɗen aranum ɗum ko laɓɓinalngol Allah annuyeji ɗin e immagol yaha préparano golle ɗen ɗuyta haalawin gin ɗuyta reniyoji ɗin ton ɗuyta hay ƴewgol piji ɗin haɓɓito waɗa visite ha ñande suma e juula anda a gayni golle maɗen haɓɓito yaha mission deuxiéme on ko wattangol hiila e fillitagol umraji ɗin jokkugol sunanelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon falnude wiwde ko no woodi woɓɓe hara ko hiɓɓo ɗon ɓe jeeya hara ko seppoɓe iwa Égypte ma iwa leyɗe kawtaje ɗen hara ko ɓe seppo ha ɓe hewta miskinɓe kono ɓe seppa ɓe ara ɓe ala coggotel ka ley dalje ɗon ɓe waloto wonɓe toon ɓe nandi komin haalde ko ɗon ɓe walata fiituyo ɓe heɓu baraji umra on an sa yehi ayni ɗo hôtel mo $1000 yonatama andu woɓɓe kañum hôtel maɓɓe on wallahi kaka karoje ka julirde ɗon ka tande julirde ko ɗon ɓe weƴƴitoto ara chaque fois police no ari immini ɓe kono ko ɗon ɓe arta ɓe walo ha umra maɓɓe on gasa ɓe immo ɓe seppa kadi ɓe hoota ɓen ɗon na avion ɓe ardi wallahi min mi yiidi e ɓen ton buyɓe innuɓe ɗan ɓe seppu ɓe ari tawle kadi ko non woniri hara musidɓe julɓe tedduɓe o yafoto si haala wingin juuti kono ko andintingol en tunde ɗo toɓɓere si e Allah newnani en décidi yahugol ngol yo taw hara ko golle ɗen woni ko hirarɗen siko heɓugol VIP e yahay Dubai siko yawgol waɗa waɗa live en yahay Amérique ɗo no woodi kala ka faala ɗo ko yata ƴetta hôtel mo faalaɗa joɗɗa si a faala waɗa yontere a faala waɗa un mois ɗa wadde live on faami no woodi ilji ɗo ko tata sa yahi a sikka e faja nayi aduna wonɗa hakke ko foti e ko weli kono ɗo ko fokkitoɗa ko préparugol ƙabru ma on ko préparugol destination ma on ko yahugol jonnita hoore ma jeyal ka Allahu subhanahu wa ta'ala ko hollugol Allah wondema hiiɗa reconnaice ɗa bonnimo ko ɗuuɗi kono a artika makko a torike mo yo yaafoma lewru sumaye lewru alquran lewru tawdu du'a jaaboto heɗa nokku tawɗo du'a jaaboto wallahi no heewi e yimɓe julɓe heɓay ɓe muskilaji ka aduna ga ka maɓɓe ɓe yimmoɗo ɓe gera ha ɓe hewtoya ɗum ɓe fewta Allah ɓe laɓɓinana Allah ɓe toro Allah rigila muskila maɓɓe on few isan hewtugol ma ka suudu Kaaba ɗon ko fewtugol ma ɗon toro Allah ɓurma moƴƴande a joɗagol ɗon an e yimɓe yewton jalon fija jala waɗa wasi ko marché wonɗen yejjiten wonnema ka julirde Allahu wonɗen ɗum ɗo haray hanirano musidɓe julɓe ko ɗum ɗo mi falno yewtude hande